Namhla ke bowuchubeka ke umsebenzi wokujovisa tona ke tisebenti letehlukahlukene khona ke kaManzini nabo ke bafundisi sibese sikhulumisana nemfundisi ke lochamuka ke ebandleni leembekelweni Free Evangelical Assemblies umfundisi Joseph Mamba lokhuthate bona ke bazalwane ukuthi kufuna bede ke batawujova ngoba nelibhayibheli liyaveta ukuthi kufuna ke sivikele waphinze waveta ukuthi kufa ngeke ke sikubalekele songeke kusimele kodwa kubalekile ukuthi ke uhulumende wembube endeke siqiniseke ukuthi uyayiphephisa ke impilo yebantu bakhe bazalwane abajove nabo libhayibheli liyasitshela ngendzaba yokunango liyasitshela ngendzaba yekuvikela liyasitshela ngendzaba yokuthandaza siyathandaza siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uyaphilisa umvikeli wethu kodwa ke uhulumende naye unemsebenzi wokuvikela isizwe sakhe lokhu kwamoya inyama kufanele siyivikele nangabe mhlawumbe uthi ungumbukeli noma ke ungulomunye umuntu uthi sesaba kufa cha nangabe ungawesabi kufa akuthi phose emgwaqweni sibone ukuthi cha awukwesabi kufa uyahamba kodwa sine duty ezithine labahamba phambili sibaholi yokuthi sitshengise ukuthi siyamlalela uhulumende. Umfundisi uthite ke naye ke ebandleni lakhe kutaqhubeka agcizelele ukuthi bazalwane abahambe ke bayojova bagomele wona ke lo mkhuhlane we-COVID-19 eThenzabenti emsakato iMaswati Channel ngGary Carlos ngaManzini.